Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant award, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location at the Afric Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abatiji Adafo ma kwaba sonkon ede oba omai chane afidie kese su ma mo ne tuase mu hie se dia na ye nsem anan komo na ye de na pepepe ntimese se obegim ne no atam kutu kunwa kese ntwe esisi ofidie no ho na tie nsem ade na nsem ne dia adafo ese woni ye tie o mamu hanso na ka me akwa ese ye bambo ho enhyere hia ye bambo fo ho saa nso na tie o mamu ha asofo no mo so ni yesu ba bi e da na di ene yankase ntemamufo no nso yesu ba bi ni me be ye da na di no eno ene ba ye bomodi ahwehwem ehu obi a wo ye no kwalefo obi a Ghana fo nankasa to no so aba ekase asemesi we die in fact ye tene so ane esore papa we die we di no kwale papa Ghana fo hwan ebie mu amunu ni pekora de bia moto no so aba de bia mo kana asem sa papa we do kana kore na asem ye no kwakwa o ntwantro o twa ha etwa ha eye hwan menum se munu ni pekora dada ene nti da jemre ma mesima na me ntwa me ho enkofa the major prophets ever bla sino ensem beto dwa ya bomodin ato no safe ne so ombla na onfa na dwenkyere nso beto pepefe emfa maye eye the major prophet Kumchacha ono ene yeto nsafe no wonya ba betena se dia na dofo ya ma na kwa aba ne emfa ye nkomo no ehhehwe so na ansa na ebedi nkomo na meka cho se nipa da se ni biara ye mele ede me obi biara nti se wo mle maaye a na wato bo ase atwen ewade nanim empre ho na wo pre ho a obedi nkan eja asase no prophet ahofe mu akwa ba mejo so watari de efe pa me pekala no medase do pama no ya de pa me anso de opama me no opam be che me ba kala na nkasa de efe ba me mpe ade de bi ade kokko na me mpe because me dwa kotokofo so at me budu a me bu se me twa me dwa we Chelsea me supporto ayi Manchester ntumpe buru atare debi me mpe Bruce tama yes tama na me pe Chelsea ne of Michael Essien tama on say ye de hye no all right na wo ho nti na me pe Chelsea ba wo free ope na me dwane ba Manchester mo de hye be na wo ho me de hye bi na obat me pe ho no ai Empress meda wase ya hwefo nso ma me chia mo kama na me chia osofo uche osofo uche okay baby a wo bia nyame hira ope o man channel hwe papa sofo kese nyame de ne ye adwuma nyame de ne sayade etutu ahomone eyi adwuma bebre osofo uche nyankopon hira baby a wo bia besere nkwatenten edema untwamu da wo begina wona so saa kodu tama atemuda ebeba ebise Ewrade to me also. Bless you. Also, why so beautiful. Thank you. Oh my Michiao, baby, I will be a Michiao pa. Nyamishra no man quatentene ahoden. Eja ofanso ewaha oboyechi and Steve Echinjin video no my Steve ba ko pe. And eja Peter. First no yinam e wonsuo ne so. Also wonyinam bi mo ba be yinipa. Ono so ewa. Ti awon fe yenko. Papa mama busa na ye me nankakra no kwai say I saw the mojo offering say bia my ya so wi was mbeto offering we bi sa wo sa Bible say what kind 1 Corinthians chapter 9 verse 13 Paul say munim say onwa oye awurade yedwuma no edidi awurade yedwuma ho onwa kensempa no edidi nsempa ho offering de
ya hwe nsole ya wo Ghana ha nyina Roman Methodist Anglican Pentecostal Assemblies of God almost in so dan ye wo wiase nyina wie okay and so nguso je offering all right that is an offering ne je no ye beja ya age atemuda a blessing atemuda nu ya offering de ye nya age da ya ji akodu tama wiase besen because adenti was of Kumchacha make us answer offering no any ye di bi sisi aso dan any ye di bi eye asole hu adwuma etu asofo ka edi ye crusade eye asole ho ne yema etu offering de minim asole ya wabaka se me de menye offering okay ya ji offering offering so Bible Bible so okay Luke 21 verse 1 eba okay Bible say Yesu Kristo mere so kura no Yesu kwa so dem no owo je offering okay ama Yesu kogina afole mu chia no eye offering bowl no ana ohun se maami bi a oye kunafo na ne last ya na ekuta no na nakoma no emuti ana ode beton mo Yesu ani so kese ema odi maame ne ho adanse ana keto no de kotu mu nti no se onwa na wo na yeskafuo ni nyina no okay na de onwa na aboro so na emfura koma pam na on de koy ba maame ne de na dwene ye fitaa wasa afolebo na ye bo no eti na osofuo bi hye wo se bo afode ya eye enye o hye wo de a enye sofuo bi a wo hye obi ma obo afode ye no se sofuo no eye criminal oh say dabi se wuntumi hye obi mfoso obi sabi o fache me sabi mani sisum na so wuti wei be ma bi se wo pa all right ana wugya wo homa no se waseme pe Matias ye wona me mfrompa wona me nda na be ma nse wo pe na wonte ase a na ofoso no da eye wrep okay yeah anenye wrep eye wrep yeah sana nipa ti nyame soma se na wote won kire as wode ma na se na wote nyame ankasa ase a na wosua Bible na wonim se Luke 6:38 sema na wo ma obema okay the more you give and the more you get ma and ewurade ma okay and na man nso no yan forso all right yan she according to 2 Corinthians chapter 9 verse number 6 to 7 2 Corinthians 9 6 to 7 Paul said ye will be a susu na kuma mo no and na all man okay na enye amemrenfe na enye wo hye na de wo tin nanimu bo afode no ona ewurade hira no eti sofo a wo hye obi ama ne bo afode sofo a wo hye obi ama ne tue ska no is a criminal se wa ba so na se bi a tiawei sofo tim ka se wo de aka wo last kra fa betum no eno so ye bone wom sa ka wo last kra afa betom no ai sa wo a wo te won na wo te aso dem won na wo se wo last na aka no de be foro ka na wo se wo last na ni na wo kodia okay sabe o koya na emfuru wakoma mu a eno kura nye nhira sa wo koye na emfuru akoma mu enye nhira wo last na aka no sa emfuru wo wakoma mu ana afi se sofo na aka na de kwa sofo no de wabaka okay ba wonu a wodi ko no na be unsa me kwa sabe mi furu makuma mu na me de ko me kwa menya bi ana me ko no a me de ko to mo no e bi nso ana me kodi ana me de fa kan ntimi mfen ko eti anu no sofo no ntimi mfo so okay and the wake so force no na enya no kwere se ba da bi me se yan force obi mane ma afode that me so force will be so on ba for we no aya tutubotom ni oh that be so that is that tutubotom that so force obi mane ba afode ne anroba awu so dem na ba for ne nye nhira no so anroba bi wo eti na me se obeka afode boy nyina ye gibi so fu Kumchacha me gibi so fu bi aja afode bo sa ni politi ase na efri na kuma mu no de ba sabe obetumi kwa so dem ati Kristo so city nyase amo to me 2000 ba afode etumi yi 1000 ba afode etumi yi 5000 ba afode efri na kuma
Yeah. So for the Korean country, if we not come. By say ye for so. Now ye for so no. Sa for so ne de. Ewrade ankase en for so obi. Offering eya akomam. I said tight to ya. Okay. Malachi chapter 3, 7 to number 10. Time ne Quran say, "Momfan tutu so dudu." Emre made kora dem. Okay. Na aduane ntra me ewrade fie. So 7 no kan ba. Wo se mon so me hwe, se me mie wo soro mpoma na me hwie nhira mane ma mo so ana. All right. So tight. So Kumchacha me ye adwuma. Ma dwuma koso. Na ne ma koyie ma me ya. Na mete tro sem na se ya. Tight no Bible say ye nchemu du. Ye mfa ba ko mre ewrade. Amuro kuma no hefa. O say ewrade se mfemre na eye ne fie ne ye ko. Oh, okay. But the empress the empesa me kan say. Yan force obi mani ntu ya tight. Sa dabi sa ye wa asoli bebre o na akwa. Na asofo no ebobo tight book no. And the sister aboso me yensa ne wuntu ya tight. Okay. It wo de ka. Eyen kwase asem. Wo church or member no otene ne kwa no so na say de se wo ye no. Say bu ha wonim say otua tat but wonim say tat otua e be ha no. Wo be teach, wo teach no. Okay. Na nadwuma koso. E bi nipa na aboso me yensa wo metu ya tight no. Sa aboso me yensa no kora nadwuma sai. Sa aboso me yensa ne matefie. Sa aboso me yensa de obedi ye hoden. Sa aboso me yensa kora ne fie wuretu no. Na aboso me yensa no metu ya tight no. Ana aboso me nsia no metu ya tight no. Na sofuo gina congregation yenim. Sa wo de ka. Treatment ni ewuntu ya tight. Eto de asoleka. Eye nkwase asem. Ese ne se sofo no ye ne sa. Dabi ogun nanim wase kora woni pam. O disgrace ni pa no. One shot. What to ni senti dia wo man sole. Sa ni pa ni suye nyame esem no. Na wote tro sem na se a. Tight no ebre no so an. Wo kora na di se invre po mbetua. Okay. E wo bra sofo kora mpo nkan ye. Obi oti nyame so ma se mu bia wote kristo so ma se no. Yam forso ni mane ma afode. Yam forso ni so ntu ya tight. Onu afri ni pem no wa na ewrade yesira. Na de won nimu so e. What's it? De won nimu so e. Chile no. Eye chile education. What the be man no. So wo chile no obeti ase a. What ase do obeye ne kama. Ba yam forso nka se ana wontu ya tight ya. Ene nyame betua oka na wontu ya tight ya. Ene nyame no me ya beka. Ene wontu ya ena wo bebre ne wadwuma be sei. Ebi anu na dwuma kora say the dent no wonye scare man. So as a man of God, obebo mpaya man. Na boso me ensa kora bi a wontu ya tight. As a man of God no. Ebi edi pa na ya regular e wo church. Okay. Or a full member. Obetumi the number office. Okay. Na ebi a oni ndedi nkomo. Empress. As and say what solid by said en yefe. Fa free ho. All right. What solid by to sing kakra. Na wonu kura ba be yi atomo say. Na say nyame nipa. Ebi aka kura me de beba no. Yes ka ho odin. Ebi a dropping kura me de beba asole ya me nyiska. Na wo sofo nso no. Eye asole no yeye asofo ne asole nyina no. Eye your responsibility say. Obi awo nyamesu mu na ye ne som. Na nadwuma sei. Na de ho kire no. Na di obedi ho odin. Your responsibility say ebebo an. Oh sir. Yeah. Eye mo asede. Yes. Na se ono so no sebe wa ba asole na abetoto ofre. Okay. Wa ba asole na abetu yetu dus. Okay. Wa ba asole na abebo bo asole no. Ba ene wo kofo mo a. Se enso ye boa no opega. Aye your responsibility. But ene churches na nyesa. Adentra. Selfishness. Wow. Yeah. Selfishness. So ko church of Pentecost wa. Ko she sabe previous sika. Aye ji wo church of Pentecost. Kwas ko riska ye ji wo pa. Ya jisika. By nansenya
National Cathedral issue by Church of Pentecost tamusika emu 2 billions and the command National Cathedral na anwe ne se no by church na mu no obi ti wo pay 2 million 200 cedi e dey aton kwadu obi pay 100 cedi e dey aton kate that when you be edi no when you be afro kaaba by yem no na se de ono so this kan koye na me adwuma no bia no this kan koye nyame adwuma ben asa asori dan ye sidi a na se na me pion so neti na me fe na me sika so san ko support e wo kra de me mpese me ba ho e wo de me mpese me ba ho e be bogum okay na one kasa National Cathedral no won sama epiepie no nte and then here papa dark well myth someone resign yeah on respecting on me buni papa so for no I was that lighthouse one no me buni pa one so I resign National Cathedral says kadie what is this kadie be epiepie papa no abekasa lighthouse so for that abekasa say baby ani emekeka kona say de nguase ba etu ono kra wa twene ho afu sa sikadie that means ono no kaskadie ho asem why then on kaskadie no ho that no debi it I work around the mempese be ko mempese e twem keke yes e be twem so tithe and offering enye wo hye e yakomo de o kasa no wo se member te atoro dem ho na opportunity Ghana e dey business but yemfa man e dey kwakobo ade foforo na se member no so wontu anamo anko na ebe na so funu hu se wa hu hia no ma wo panya na se we e na hu hia pese ode yade sa un se yan asofo no e na me ka se asole bia no yawo administration wa asole no okay yawo ekuokuo ewum etie bia wo youth all right ebia wo emakuo wo kuo we prayer tower wo we singer that's ebia bosome me ense na wo ma asole da leader no da maso mano na nye sofo no okay ekuo ni leader no me da se ese kuo ni tu anamo na se nyom na wo to na wo ma ni ya ye follow up ya be hwehwew edie ntia bosumi ni ye kwa bosumi mi ense ni ma na nipa no so mo kwa okay na ya de bi atomanim se bia de me na nse asetene mo odin de me die eden skakura ya me de be faka ya na ebi ni ho so ati ase skakura me de faka ebi ni ho na ekuo ni leader no so de aba be to ye kan say asolo penny so na eno so won de ko ye kan say osofo penny ye nim na emwo bi wo wa no what to me aboa and that mean na asofo ne fault so man bo obi wa so dem obi ohia mo a because nipa kwenu leaders na take step na asofo no so nim na so ta so dem ohia mo na asofo ne ho a and asofo ne fault oh sentina make ka say what dey ato ekuo no anim okay ekuo ni ntu anamo a elders wo ho obetumi adwompo afa won achi okay e dey akoto elders yes elders ni so an take step so e omo ntu ho na mo so se bia no e se utumi hu se o de beto sofo pani anim ubenya access bi e dey ato sofo pani anim enti meto wase a eye offering and ne se asofo nkwa na edi na emom e se ko members bi wo ana make ka so un se asole ye djuma na ye no papa bi no wo skapa me ma asole ndin wa okay na wo ska na otumi du asole dan ya no ogum ama awo ba for the otumi bua be ye 3 billion wow 4 billion 5 billion na papa ni ye skani pa okay na edu ba bi no sa abrabo ahwease wo ho na papa ni ma start ba down e ba down wa ma papa be do zero oh eti na ba bia na papa ni free na okwa asole no na wo sha e be ye 1 hour driving okay 1 hour driving and na time bia oko okay na when na e wo mu ana papa no asole kono o start ejaye na nya ne pekora so obejaye because of niam mu widen or obetu car Land Cruiser 4x4 fuel or beton ade sabe papa skani a da bi oba asole ya ye bo afode a wo sole ye bo afode o sole ye keska o sole okay so be ba ko tre so dem wo say be keska won sole e de fele okay
eti papa no ana wade to asole mpanifo nene na asole mpanifo no so de kwato sofo wen say no apa so me say no wase ade ntia na nse wontumi man sole be boso me nsia ane magie gu ama ni company nyina akofo mama ni sika sam ne ade wanya program it wontumi man sole asole mpanifo ne kwato sofo wen ma wonim sofo no bo moden invite papa na nkasa ena papa ne ba asole aba asole na sofo ne elders ni nyina ne papa ne ye meeting wo office na papa na so ebiye nanum asem ebiye nano de asem ne beto mo ta wo ka asem ni nyina wiye ye kire sofo no san wiye koda asem sofo no kan kire papa ne se ya sole won se wo branches bebre sa usi kasem kofom na patrol ye problem ma na wontumi ma de ya ene ye ya sole no ebi ben wo di Sunday ya ko wow okay so obati ade ya meka na se pa na den na tama na papa no na adwuma koso na wo sika na wo tumi ba asole ebe yi offering be 50,000 ebe tu ya collection etu ya tight na wo help asole ne bo asole no Satam ne de ade na sofo na nka nche no se ya sole no ebi wo ofie nchen ko eti ko no ne kosom tama na papa ne wo sika de no drive ba 1 hour na ojini 2 so that's it na juma ko fom ade ma mu yi ade de sofo na ka den se asole ne bi yo nchen ho a ti ya won ko nchen ho de we nyanya so papa so ko didn't I say so catch because why you ready so be so nyame a say emfa ho ne sika wonni ene lelefa wonni de ben wonni de obetima catch us ko ho no enti na me bi sa question say aden na tama na papa ne wosika na wo gina na nan so na ne ma koyie ma no no sa tam ne aden na sofo ne na ani nkomo an kan jen say ya sole no ebi ben ba bi out ye nti ya akọ ho sa tam no wosika nti oba sole ya ye bo afode obo na akese oyi offering akese obo church no esen bo asofo na nkasa ka ho etumi tuto shoe ni coat ni ade bre sofo okay sa tam ne ade na sofo na ehu nyansa an kan kire papa ne sa asole no ebi wo nchen wonti ko ese papa ne ho so kire no on kan kire ne se won sa asole o wose se wontimi mba ha de ne dia se na da wodo nyakopon no e ready so be so me de a de ben wuni ko papa ne pese oba ho yese wotwe bibi e wo soro na ma na bibi kutamu ade nye konkonte ne pen se de bi yede ne be ho owia so okay ya konkonte nso wonye fridge mu a wo be se okay by konkonte ne pen se de bi ya owia e no be ho so ade ase na papa no ba bi a wo fura wo kwa asole wo be ye 1 hour drive say your patrol eti na won to me nko na ya asole ne responsibility ani osofo ne responsibility say ya mo papa ne be ya boso me ensem po na de bia Sunday bia wo ba ya ntofu wel ma no so for what dem no nya adwene so for one day pa dem no nya adwene say bi ben wo na wontimi emfa ka ma na ko honom ne yensam embo ntofu wel emfa bra ebebia wo ba no e bia sam na ye ya kanfo ne Ghana fo ye kan ye se benkum dwale nifa na fanso dwale benkum tama no wo bi die da na tama no wo bi no so fo na nka nche asole ni bi ben so wan bebusa wan wu ebusi wan busemu se bebusa bi ni wochi no ba abontin bebusa se no eti se ne wochi na no wo bi nam na no wo bi som na no wo bi koba na na wochi na enye your responsibility sa na wochi na mu no bo ano so for nka se ko mo dini na so for nka se wo ma na duane ndi o what is the problem is asole na wontimi ma no distance ne sika ntofu wel na na medjuma no so ne ba ko na da ni onye ske ntofu wel asole ne bua ne fuel enye tama na wo bi no na wo mo asole no am afọ de 50,000 am afọ de 100,000 na sofo won to shoe ma no okay na wo mo asofo wo kora ma eti ane so wakọ yiye ma ade na mo mo wakọ yiye ma ade na mo mo bebre ya asole bebre suban all right bebre ya asole bebre suban se ya beje offering ya beje tight ya be just do so no but okwa awo kire ma na kwa yiye ma na wo bra church ne mpase ya bebo okay one say
eti ne yewo kurom wa mame fa bibi nye example all right so be say won wa tie burochira I think say won be kan no kore bi e bi American se minimum so a edenti na aban ya wo burochire eje tax okay enye title tax okay TAX all right okay na burochire fo nso tua tax no mo okay edenti a onim say tax na won tua wo burochire no ye de ye won law le kwan ma won ede mani ye ye de ye mani ye won fa ba bi nkohu porto asede ben man ho okay enfa o kan kowuram enkowu on de ye mani ye sie o man no to wo burochire na wutua tax ya we yam na what you am kama okay by Ghana ha any Africa ni Ghana ha empress adienti enkrofo bebre mpeso won betu ya tax ne say o tu ya tax na won say ye won cheni cha ba bia ebone ekonya accident ye wo wuye amena sunyane kwan ayi sunyane kwan so okonya accident wo wuye mom kofa wo hwesa amena no da so wo wa na ni wa eda so ho eda so ho makomu pen ba bia ebone konya accident ye wo wuye amena ne da so ho ensa wom kwan so a na amena bi da ho osofu Kumchacha me be kan wasem wo radio so ni TV so am osofu Kumchacha me kan wasem saa empress yan panifo en won wa ye won responsibility no won said ye no onwan koye ekodu tama kam ye no kokrashi ya nipa ten wuye nipa ten wuyi ansa no nkusi amana wow eti ye wo kurom wa taxi ya yetua no Ghana ni bia empeso tuya tax yetua kora ye nyensuo nom na yetua ye hospital nya na yetua ye kwan nya by ebrochire wutua tax ya unya so mfaso wo bebre utua ma aban no na aban no so abowa wo so kwa wo ye mu a ukọ UK so kwa wo ye mu aban ne bebowa wo okay sa na church tie ye yi ofre ye tua tight e wa sole agi dusu ni ade ye enye ne gie ne nko an ese ye gia nipa no so a ede ba no onkwa won ye yi mu a ye bowa won they say o ma sede so na so na sede say ba force man bi ne yele kwa sole bi asama me kan me gina heaven ene ye form anim e kan okore na yele kwa wo ye na watra sole bi be 10 years asole bi mu na okwa asole bi okay 10 years ena na yele kwa wo ye ena na yele wo ye operation ni ade nyina ba mu na man no so chile no that moment na yele fa afuro be ye bosome nkono eba that na yele wo ya operation ni ade ba mu na se so okotu ya 4000 na ye na yele no e wo hospital ho when so well odi e chire wa asole ya wo komu aba ye 1 minute na yele da so da hospital ho oh yes God is my witness me na man ne frame me ye show e wo TV so no frame an woni me di nkomo e na me di anim e na me ankasa me sika enye me sika nyina me tie 2000 okay ada madam for so fo bi nso a me di 2 na nim tie 2000 wow asofo na jijiska ye mi no o ma ya sole yo ma sole da won tu ni nansi ma so de da okay na me kasa wo UTV and onya me number and also opema sem pa me preaching okay said ye ya me quotation no na otumi okobia no kan ho no de esua bible eti anya kwara no I say we are nyina no o woni wudi nkomo bia no quote quotation say na quote no yes said ye be quote na what so ni mu 10 years na yele akoyi operation asole ntumi amwa no 4000 that 10 years na watena asole no yen check offering do awato tight do awotu ya dusu awotu ya asole yeyi ni free opay say waja asole no. E asemu. Waja asole. Waja asole.
What just swallowing? I saw no jar, nurse with jar, and I said, so continue. What? But soon fell should be between edition. Okay. Me pono me ba ko mi na so I don't know where I would uncle so uncle. Yeah. And was Debbie. The spirit in you obi. Debbie, the spirit in you obi. The spirit in you obi. Ya can your man crofo bi nam asole mu. I know the. Yes, I know the. Sabi obi o wa. O ma mi wu. Unu ya bi wu, papa wu, oba wu a. Sabi kwan ya wo betwa pansa na church bi wo no ma. Yetumi a help. Abuwa wo no. Enye easy. Eti enye da bi asa ye agye nkrofo de enko a. See en so de ko. Esa asole na nkasa. Sa asole yekuo. Okay. Asole yekuo. Yeah. Eti na mo frɛ mo ka bibi brofo we mo kan sen. What to hwe me? Ese me nim brofo kro ase ma pese o ka. We brofo we charity asede. Charity. Christian charity. Yes, church. Okay. Church is okay. a charity. Okay. Ese ya bo nipa. Your boy. Yes. Supporting each other. Thank you. Okay. So be kwa ye him. So wo be kwa wo, wo be nya accident, wo be yale woni ska. Church no ese ya bo wo. Asofo kwa timi nam kwa no na so member pon. No nam hunu kwa. Wo twa no ko. Ebia meka se bi wo nante akwana kwan wa. No oja no ho no ko. Enso member no so ena tu bibi emenye sika no e de ma wo toka. Empress one say yana ya wasofo bebro wa won kra so ye won business. Okay. Ena bi aka no ewrade adom odi dem. So I say na ebi a na nya asole no kra na toma no but ebi a ni bi a oye. But the woman say say we ye sofo a media me won say ya na say we ye free ma wo ma. All right. We free ma wo ma. Now calm down. Point no. Sofo bia me. Osof Kumchacha. Me wo say wo ya wo ma so bia no. One bronsam gina one platform. Okay. Sofo bia wo ya wo ma so. One bronsam gina one platform. Ana woni pa bia. O ya wo ma so. One bronsam nyina. Edom cap ba ko no. O'clock. Yeah. Twa bronsam heaven. Wa mo adwaman ye to ne ba afom wa. Dabi. Utie. Wa no monsa. Ya na asofo nyina so obi kwa asole ya. Na obi bo adwaman ya yese ya bo na sen. Enesi ye. Oh. Church bia won nhehye. Okay. Yese ya bo na sen. Eye. Ba me tie isof Kumchacha woni. Misuro obi o ya hantanchi obi obo adwaman. Adentra. Sa obi bo adwaman ya. 1 Corinthians chapter 6 18:20 say. Ogu ono ani ni pedua nfi. Ogu ni pedua no nfi. But obi o ya wo maso o ya hantan no. Ba bi abronsam gina no. Woni ni nyina ehhehwu ba ko. Sa bronsam wa ma adwaman nyame to FM. Ade ya nam so ma nyame to bronsam ba ha e ya ahomaso hantan. Okay. Sa o se akonwa nyame to so no obetena so bi. Ana okoye ku. Ana so obetena so na nyame to no no de ni firi so beto ha. Eti na kan Bible. E wo 1 Peter chapter 5 verse 5 was momofra momra mo ho asenhyem panifo ase. Na mo nso mo ho. Efiri se wonyankopon si ahentan na wodom ahobrasefo. Ana Luke chapter 14 verse 11 said your man won so no nyame bre na se that the obre no ase na ewrade wa pagya no. Eti na Luke chapter 19 verse 1 eba tama Yesu mu Zacchaeus. Zacchaeus dimrika ena okofu dua ya fra na chendua. Yesu do one of friend Zacchaeus was a master. O ye den wa was mete soro am pese me hu. Yesu katen said there be wa ben soro do wo soro too much calm down. Na Yesu kasa fa ahobrase ye ho. Baby awon wa ben dodo. Eti obi a ya don sole a as wenye ska kakra na wo munipa as wanye
sa aka ana me hu osofo bi a wo mu nipa na wo mu ni members ya oye dangerous so chembro nsam osofo no yes yeah we dangerous so chembro nsam ya woni pa bi o wo hia na wakwo so obi okoyi awode ko ati so obi okopeja efundaka ahoma so eye dangerous so chembro ni bia wiase empress it was so Kumchacha me to no so obi ye ahentan a oye more dangerous so chembro bi ore nsa yes ensa me na me catch ana na we dia no odin eja pacho mama osme no musu kakana mintwa mo hosme bebe na woni bibi ana asofo ni bisu dina puppet ni so mo peti a wasu da woni sika kokobo besia fabla kobo besia fabla na besia ni minim se be yedwa papa be yi anu ama ye pepe ne ete no na before that e ba so no pacho mo yenhwe eye yenu akasa yenu abema eye na menipa afawa ai yenkotie ni eye prophet Elvis afawa yenkwohwe ni video ni kaka na yembra na nsem no so say the Ghana for kano obi adwenkyere obetimi dia ba o ka kire Christopher say be akomkyera o sofo you are preaching good o ka kire o say be bonfire sofo aya de o ka kire o say giver o so ye kronfo sika bia nto ha ewura me botom I can be bold to declare it to ha e come accounts da me nkwa na nim this week nipa send me message for school fees enti nipa enya akomkyere mpo ma asore no on ne di musika me sofo no bi nka me ho me wan sika anhye me nsem say sofo say we me sofo we me difu nti me bo wa for it now the baha that's powerful but me ni ha ni asem ka oyefo mu a ye hwe omu ne dia ti ye obebre wo wa usika ehwe no etua ne school fees enso preaching kire woda omo mpaye ma woda onya akom kire ma woda utwa ne ho beka kire me mimum say me ye konfo a ye sha sorry asematwa me kape nanso me ye adwuma kire mu nyina etoda menya na nka me ye office work na me kwa adwuma 8.5 esi alpha hour beka ho se menya sorry anopa efri fia me dru fie 2 am because ye wie wa ha ye sa bompai me dru fie na tra 2 na e 3 that's my life we say we fresh off so ye lazy etoda ese me sneaky free officer because men sneaky a nipa beba oni nipa betra se ye counseling sa akosi anumre owie nso opese sa akọ prepare message sa be preach kire uwie asese wo bompai ni nyina mu me say ya akom kire uwie asase asofo ye lazy omu ya akomfo o kan sa asofo na emomidin ubomidin a emoawo me sister netina ase no say me hwe wo dwuma wo ya busumi bia me madwuma meye busumi bia mechema ma obi to me sister tria me ka from ye share Grace Mountain ase to close to 6 years busumi me say da o ti na ketua no a chem se me ametua aka ye nyame adwuma say na nke atin say na me adwuma na ekọ bebi biara nka eye asema eye major prophet kana na sofo ne kana wasi waji sikane do sikane begu ono ma prophet ni so a eho ne se sikane ni asem wode hwe eye members ni pepepe se na etie no na asofo no ye wo mu akwadwefo edi ntina wo ye adwuma wontimi ye adwuma nka na me adwuma no ho na me sinu kwan on say oni bibi sofo ye okasa ye sofo Elvis prophet Elvis yes the teachings ye good pa wow or you good man of God oh no koda pa or you good man of God pa yes sofo Elvis I will make say ya what that's in okay ana adoya papa we yen jai my God adoya papa we yen ne won a wode won kosuku adi bisuyesu adwuma oh sir why you true man of God I see are you true man of God adoya wo ye any said you wode bisuye adwuma bo nkrofo no sofo Kumchacha me gina ofidie we so say osofo you oda we Elvis nyame be hira ne pa okay ana nyame hira na obi hira na mane nkwatenten ne ahoden wow because we yi ne yam kama ana wo bre ne ho humbleness yes obra ne ho ase pa etin some America na no an okam that is it he's a true man of God one said to the be adwuma we ye empress on members ni bi nso ha adwen okay
edi entina ma okasa sa unse hwe software sade na walking obeba be ye teachings obo mpaye oye cancer oye say eto da bi a member no kure hu se bi asofo nso ye nipa wabre okay by ebia wa friend software once na wo back one day no hu software software on penipa oh okay no ase ni din etimi de software everything de me no minim so a true man of God nyame aho brase ekuta ne do ekuta ne teachings ekuta no ne giving ekuta papai ewrade de ne be ko akire mo nyame nhira no mo na so for me bu so nyame adwuma no wo ya woni kwan se osakọ adwuma foforo bi kan hwana ye wo full time pastor okay and your whole half time pache it's been make once will be wa shut that in ho si wo sai adwuma ne nko an obeye okay sai nipa no Monday to Monday sa asoli fie nso ye biye tu o asoli fie te say kolebu ana police station okay once police station ya to moda da bi enkrofo be ye case kolebu da bi enkrofo wrawo ananya me fie da bi enkrofo problem obi o wa problem ho no oyiye nyame nipa no na nyame nipa nso abompa ya man okay it will be o ye full time Monday anopa osole ya okwa asole ho because nkrofo beba enumre ebia ye be asole ye be start enumre be 2 o'clock and 3 ewia so ata say yeah so wo ya ban adwuma na owo man channel ha na wo ye adwuma e wa ban adwuma ma na o man channel ha na ye start asole 2 o'clock so want to mean free say oba na wa ba be lead prayers na wa ba ye asole no so ata say because sabe aban adwuma be na bi a wo ya wo ye bank adwuma wo ye teacher ni wo ye nurse na abo awie 2:30 na wakara wo boss say me kwa asole akopirichi dabi ya be kaso wunye serious ndi adwuma nkora ya ba je furu nsam ba se wo ye full time pastor dia anye hwe 1 o'clock ye se ye asole ya utu ya ho ye se ye du asole de ma no pan 9 o'clock utu ya ho o mema school su bi en kase ne me ye fire service ni eti ye se eja to baby 2 o'clock me medum so I say 2 o'clock me ukodum ja da be na bedum ja ne be wie wo be furu wono ma se aba be ya sole so be preach eti ne ye wo full time the oye half ne de oye half time pastor and anytime bia no otumi ba sole no all right that means so shouldn't to who see what say oye nyame adwuma no nyame adwuma na no oye but oye half and full okay all right then say your boy Prophet Elvis video no maybe was what ya sorry I did you scan mu wie no asa mo wo cashier sa mo tam scan ko back door ko kan na obi ekotwa ho picture obi nche na nipa ko di se adwuma so no nkasa ne member se na asore nkotwa ne bi anase obi ne di se twa video ne ba twa bonten na Ghana focus omo hwe sika wa de fi nkofo ho but still go for to na asore dem wo ble Ghana for condemn no ena make say software this nipa bi obe condemn software this bia wonu de wo ye sabe mpredu asa asole de se ati mo a sade ati bia papa no aye software this wo ya de ye pa wo bo nkrofo bo na members bebre na sabe o enye members na egu nyina na bia ne sabe tumi aso wo nyina aso wo ye bebre okay me ankasa kura metumi edi ne ho adanse ye bebre eti sabe obi so ewo ho na emwa ne bi nso ne so a entrasa sofo ne ye nipa boni ni okay ya wo sofo bi owo a wonye bi kura a wono de wonye bi kura but we woye anyo obi anoko embassy a wonya visa dabi anyo obi anoko kolebu a wonya nkwa ebi konya nkwa ebi kowu ho so why you everything also for Kumchacha me say so for everything adoye papa we ye no so obi gina baby no kan won sembode
na ebi owe your time ya won krofo bi owe your time e ni bre and ya won krofo bi o won so a ya na bronsam to me shad am ye agent se en say wo bi enwu na nimu ase ana yen asofo ni bi mpo wa ya na to da bi ama me nka sam cho say sabi obi peja na obi kosoro no na asofo obi okora ye ne ya na wonu so afa kwan bi so on frɛ bibi propaganda se propaganda yes na ye sofo Elvis there me so you true man of God sofo Elvis there me say you true man of God se ne ne aka se nya me dwuma ni ma sofo ne bi wo no ma propaganda nko a otan nko a ho ye ni bre ne nua pagya na ohun se ne nua ne pagya no ana ye ne ya na opekwan bi so asɛ na dwuma no totally opekwan bi so asɛ ni point bana no oninti no dia semfata ɛna wɔde bata nipa ne din ho sɛ ne ba begu n'anim ase na monim sɛ mugu n'anim ase no na mo pagya no mo sanetie anti yɛka papa Elvis prophet Elvis baby a wo biara hyɛden na me adwuma no de ase akono woyɛ den wotimi gyina pintin na sɛ wobrɛ ho ase na sɛ woni abre ɛwɔ na me adwuma no wobɛdi nkun pɛpɛpɛ sɛ nea ɛtie no ɛyɛ prophet major wɔde agu form ɛde ama wo wɔse nyame nhyira de woyɛ no ɛyɛ adepa gusu a neye na adafo efia Schwarzenegger ɛyɛ tete won famam ɛkyɛ sɛ asɛ obohu kakra because efini na ne papa so ɛde abani nua bɛ ma so na wote o social media wotimi ka sɛ wesi menya yi kyire bi afefia Schwarzenegger hu o wesi mehu sɛ abaye wo bewu o mehu sɛ we nya akwanhyia o ɛma wotimi sɛ obohu atro sense o pastor bi a oyɛ den akɔ o pastor bi di nti akɔ den akɔ wura mewurade yɛ den ade no na adafo mo hwɛ de efia Schwarzenegger tie ɛne ne suban ne yɛ wo dead o social media de na bɛka on blast na ɛbɛboa no anase won pɛ ne bebi mfa ne tinko te sɛ ne okɔ ɛyɛ ojaba asɔre dem hɔ no no papa efia ne su o se efia ne sisi asɛ de ato ne efia ne sɛ anantenante asɛ de akoko social media no obon kakra nse na ne papa film last year ɛna oyɛ yie ne kama this year ne nua bɛ man so film akoyɛ sɛ asɛ obɛsɛ hintadua sɛ nipa no hyɛ na afi bi obi bɛ film o ɛna sɛ ama na ebohu kakra die ntira ne yɛ ne suba wo da na di social media ɛma de odi mpenifo atam ɛmfa ne die mankofo no ɛne na ɛma ɛyɛ ne saade na ama me da se on sɛ ɛnyɛ bɔne sɛ afia bɛkɔ mpaebɔ sabe ɔno so ɔkɔ mpaebɔ a ɛyɛ okay ɛna abusua biara no ɛwɔ honhom akutia wɔ bi eti ɔnam wɔ no ɔno so bibi kutia no wow eti ɔkɔ mpaebɔ a ɛnyɛ bɔne okay sɛ afia ɛbɛkɔ mpaebɔ na sabe nipa kora wunyi biara no daka eniyama dada bi wɔ wa na ka bi a wotugu sa Paul sɛ me ya abofra me kasa sa abofra me susu sa abofra me dwen sa abofra me ya me niyama sa abofra me nyiye no me ja abofra sem daka wotu niyama bi gu sɛ afia o number 40 ebia so obedi a okay etu wura o 40 de a na why matured eniyama bebre mu na ba bi okɔ yin ayɛ me nua sɔfo ojaba okay one seven Empress hwɛ ansa no sɔfo Kumchacha me gina radio TV na me ba program me di sɔfo bi ho adanse no na sɔfo ni minimum okay hwɛ ojaba ya ka sɔfo ba ko nso ye good pa and the prophecy ɛyɛ kama ɛyɛ adwuma and the prophecy yɛ adwuma yɛ kama ojaba ɛka ho bi wow yes prophet ojaba now prophet ojaba yobia ana wono so won kire ne ho okay one say ye kasa ya na mebeka hantan asem prophet ojaba awada yeah one kire ne ho yes awo yes simple okay one kire no unu one or one obepa na asem oh wow yes awon one buon krofo a ebia sabi amen krofo bi abra bɔkɔ wanimu a sɔfo ojaba nso ka ho bi I see me bɔ me nsɛm ma sɔfo ojaba aka sɔfo ojaba ye true man of God okay ye true powerful man of God wa eba preaching na eba prophecy a awurade de ya kye no wow ti afia ɛkɔ wa enye bɔne
by a foot to a mess of Kumchacha, me de ma fie an say. Hwe. Sofu a prophet wo jaba. Okay. Odi mu baby a obetumi abodin. Any mu baby a obetumi a kira wo date of birth. Oh wow. Say atoma chade ne dos obi a Bia ne de. Ah obetumi a kan nyina kama. E de a kira wa ni nyina so e no kore. E no kore kama pa. Ba dia me kire afia soa a me ka kire na me pa ne kire no say. Say ya wo koso re sofu bi ho. Na ewrade fa sofu ne so boa na. Ya later ma won try say obegu sofu n'animu ase. One say brebi o sofu obi nchen. Ama me mpese me bo obi yedi. Okay. Ama o ko sofu one nchen no. Sabe actually nsema na eba. Say what the program fufuro bi e financial program san koto sofu one anim. Da sofu one anya bi ama no. Sofu one anya bi ama no na wonu apie bai. Ebe ye sofu one expose say one ne na hyehyɛ ho. Who? Yeah. Sa one sofu one na hyehyɛ ho. Okay. That you know, sa we yes sir. That is a sofu obi entai no ni. That's a we yes sir. That's a one kasempo say ya no kura. Na was ye koyi agent. Because and yes, what koyi agent. Ba bia wadu no. Wonya we are matured. That thing na sofu one was hyehyɛ. So that abba social media. Yeah. And what the begu say sofu on any mas. By the miss of Kumchacha me say minim our prophet wo jaba. So obi nim na on target no. Okay. Obi nim prophet wo jaba on target no. Me say we a true man of God. But if you swasine genhwe yie na wan fa na foforo no anko say what the kogu papa nanimu ase. Edi nteno be na adwen se obegu apani ni mase. Sa na me ka se won se sabi o ebia waboa abompa ya ma obibi beto atwam. Na wo di problem. Sa fia no wo di problem to na se. Okay. Sabi me ni ma fia sa fia ko na wo free wa e wo ye. Okay. Sa fia ko ba bi na wo nya bibi free wa e wo ye. Wa nya bibi am free wo de ya. Na te se wonye wa nya bibi amfiri won na hoye kora ono abeba betwa ne ho abeka se wonye onhwe yiye na wanfa se na foforo ene se ne yema no cause prophet ojaba Adom ekuta papa no edi to bi enyankopon de ama no se afia so asenega enim no the false mo kan say false allegation bi ekowa. Okay. One shot enye. Bankofon so che say wo hwe de we fia so asne ga ye ne na aso mo say asen hihye ho bi no mo hihye ho o mo hye da no mo plan that kind of prophecy say na be ya e ma enye no kore. Papa wo de woni mi enko hwe video ne tinsem ne ekoso no ye hwe video no adafa wo de mi enko hwe video no na ye hwe de ekoso ho pepepe se ne etie no de urade anyama ayi kwa me owusu ansa wo urade ayama. Yes sir. Bo ene date to go afidi tru bia sa date we no de nyame ase. Because people know you, I wouldn't talk about your issue. After church, I will talk to you. But then I will let you get a prophetic advantage. Then you deal with it any moment from now. That is not a private matter. When you go, just a phone call, then write this number 054 272 9720. 054 272 9720. You give her the number. This number, it belongs to someone. Like they will trap you, and this is how it will go.
it will be like someone who will be facing a car. Have you heard the name Francis Boateng? If you have not heard that name, don't worry yourself. That person will be facing a car, but they will make the person do something that will affect the car, and the same car will just land you somewhere for your enemies to laugh at you. This number. Call the number, then you ask the person that what is his name. Person knows. Looks like my mechanic. I'll find out. Oh, yeah, they Mechanic. will mechanic number. Ebeye den na ye hunu nti frɛ na busa sɛ ye friend of Francis Boateng ana nti frɛ ni sisi ana so me men no want the kasama me onya yare sami you me men no the kasama Me ba no pay na my friend am na ko fa me car ba ko fi. Enye eti won sha da nim ni di me nim ni di me brother na wo wu no na ko fa na damfo. Enti wo ha no abefa me car ni nyina na ye. Ano me ba sisi ana. Okay, friend na busa sɛ na ye friend is say because Mate Francis Boateng. Kwado. Your call has been put on hold. Please wait. Your call hold. Please. Me hunu sɛ obi aye ne car nipa no amfesi ni ye ɔtena car nim na car na dina konya accident. Fa mic ne ko na no. Me wo ho na me ni Ghana me. Car no na me tu ye. Na me ankasa me hu se car no break no me tia so a enye ye. Enti no enna me ba sorry me wa ha na me house girl no friend me say wa be fa car. Ame uwo shabranti ne nsem. Enti se sa me kan ebe ya ma me fese o car no. Kwado. Se me dia me fese a. Kwado. Who do ati? Kwado wa bo fu din de say. Francis then. Kwado your friend Francis then. Kwado. Me car no. Obi so ofese wo to ntinka e be ya aka me ne hwe fa ko si fie ma me why let's send you class see am that's why for one we video na utim hu de we a eyini koy na na metimi ye adwuma saa o ready timi ye nsentini saa ready timi ye no ma bi saa wo hwe video pa utimu se no koy pa se papa na me afre no wa body to adwuma Raje bien ni pa na me wi am say papa next week me bo so dem wonu na mba so ma betre ni mo pen de odi e fie so se ga yem bisa humidity dito me ka me se de ma me Ghana for so che se awoda ba de we de ya hu abre ya ti abre papa wo hwe video ye ni de di ho na de na be kan o aye hu abra ya ti abre no I don't understand se some person mo che se de bi egbehu de chinse be chi be ba na yese ya asa oh say we as unya bibia pepepe da okay so at say unya bibia pepepe e we as and na make say we kurom wa na ma yeti no and was of Kumchacha me di sofo na che and na me say osofo ye prophet ujaba awurade de ni ye adwuma too much that's it to the bia enya fia so as ne gakora prophecy ya ya wo prophecy nyame de ni ye adwuma de ameka no okay awurade de ni ye adwuma eti we say no bibi boni bi ye ne mazan bi ye ne true some enemy say me nim no okay some nyame ayusu ni too much e de ni ye adwuma awurade de ni ye adwuma wan say osofu Kumchacha sebe meti we no sebe emprediasa onyame yusu obi a me meye ahoya okay enkase onyame emfa ne nya adwuma awurade the prophet wo jabe ye adwuma mo okay eti media de mema kan se enkom hye do chef ya no eye wure ewum yes ewum okay enkom hye no enkom hye no ewum be person ya etie no papa yembra eye audio bi e trend on social media na e be pese be tie audio ni kakra e be tie audio ni kakra
na ya ba ensem no so my bi a okasa audio no mo so ye doctor na okọ baby na ohia police for kwan so o ma ne sifini kam search ka na se onum eche don beka ne se we ni cocaine e ne ka nim ida se obetua 2000 na so mo de ne beko head office ebia na make ne beka se me twa 20 mpacho kako edin kokko nim adan senti na kram ofa na yero abontene o me nkotie audio no bra. Yeah, so guys, good evening. I'm Dr. Patrick. I see you do. It's been a while. Yeah. Guys, there's something that happens to me and I feel like sharing it. I think it will happen to anybody. So I feel like sharing it. Okay, so this will happen. Friday, I was coming from Trasaco. Then I wanted to use the motorway to hit the main road. I stay at Kwashiman so that I can get home fast. So I met these policemen on the road. There are 4 in number, and they asked me to pull over. I did. When they came, they said I should come down from the car. They want to search me and search the car. I wasn't comfortable with it, but I'm sorry. Maybe it will be long, but try to. Listen to it. It can help you. It can happen to anybody. I wasn't comfortable with it, but I feel like they are doing their work. So let me come out from the car. So I did as they said. And they went straight to my car. They checked it, and in just seconds I was there, and this policeman called me that I should come. And when it was like, okay, we can see that you have your tie, and he said, you're a doctor, right? I said, oh yeah, yes. I said, okay, Mr. Doctor, we don't have any problem with you, but what is this weed doing in your car? And I was like, what do you mean? He said, look under your seat. What is this weed doing there? And what is this cocaine doing over there? It was like cocaine and weed in my car. And it was like, yeah, look. Yes, and I watched it, and it was there. I found the weed and the cocaine there, and I was like, what? Cocaine and weed? What is this thing doing in my car? I have no any idea about it. And besides, my car is only me. I don't even have that close friend that I can say that, okay, I pick him, we go to party or something like that, that we will smoke or we will use cocaine. No. And they still insist that no, it's for me. I said, no, I have no any idea about it. And they was like, okay, if that's the case, you have to pay 20,000. Otherwise, we will send you to the station and we will send you to Narcotics and Drugs Board. And after murder, drugs is the second highest degree offense. So you can spend 15 years in jail. So pay 20,000 so that we allow you to go. And I was like, this is whack. What do you mean? And this policeman was like, I should force touch the substance. And I said, I'm not going to do it. They should wait. So I called my brother. My brother is at the Southern Command of the Ghana Armed Force. So I called my brother. My brother came with his boys, and it was like, so you found this thing in my brother's car? And they said yes. And they said, okay, then we should, what's next? And they said, the thing is, we have to go to the station. Or either he paid 20,000 or we have to go to the station. And my brother was like, okay, no problem. Let's proceed to the station. When we got there, we wrote a statement. My brother was like, so what? They said, oh, we should go to narcotics and control something board. So we were on our way going, then we got a call from their commander. He said that we should meet somewhere. So we arranged and we met. When we met, their commander was like, what exactly happened? And my brother explained it to them. And my brother told them that, hey, you people, I know my brother very well. So if you people don't tell the truth, this case will go wherever that it will go. And their commander was like, my brother should calm down. I don't know what happened. My brother was seriously angry and was like, we should go and do fingerprint. No, he's not listening to anything. We should go straight out and go and do fingerprint. So we went to the narcotic and they conducted the fingerprint, and it was their fingers on it. When they checked mine, they didn't find any trace. So my brother called them again. He was like, hey, you people should tell the truth. We are all in this service. I want to know the truth in it. And one guy was like, hey, he is a Muslim. Inshallah, he can never implant anything in my car. And the other guy started crying. It was like, hey, we are very sorry. We are very, very sorry. We are very, very sorry. It's really that we put it in his car. And my brother was like, so you put the weed in my brother's car? What for? And the policeman was like, that's what they do to extort money from people, especially foreigners. So my brother
brother was like, this is whack. So you people intentionally plant weed and cocaine in people's car. And later on, you accuse them that it is for them. And by force, you force them to touch the substance so that when they conduct fingerprint, there will be a trace. Wow. Then their commander came and their commander was like, they are very sorry. They are very, very sorry. They are very, very sorry. And my brother was like, no. And their commander was like, every amount that my brother will quote, they will pay. They shouldn't send it to anywhere. And my brother slapped him. So it turned to a fight. And my brother handcuffed all of them because my brother came with his boys. They are about 7 soldiers, and they were armed and they were having handcuffed on them. So they handcuffed them. Then they brought them to East Legon police station, and they said no. How the case is, they have to send them to Accra Central, and they begged my brother. My brother said no. This thing will go wherever that it will go. So now the matter is with them. And I was able to, vindicate, and I was able to come home. Charlie, brothers and sisters, as at now, I'm still on bed. Since Friday up to now, the trauma alone, I'm still on bed. Because come and see this policeman threatening me that if I don't pay the 20,000 Ghana cedis, I will spend 15 years in jail. See, oh, yeah, mamma, party, and now to Miss Omani and Namuno. A bumper for the question is sure say, ya die, because you are bumper for our memoir pass and the quality person, or the new Costco social media panay and the quality of a pay candia. And a Ghana, yes, Remu, any bumper for. Because a bumper for the pa police for. And a this age you may party, and a Ghana totally. Yaira. O manimu. I had a near hotel. Now the for police for the statement bi aba bonto mo release bibi aba bonto say audio na koso no ntro na ene no come search the whole country, I mean the whole region, the whole baby ko body na omo say omo da ho investigate fan out to say baby ko didn't see no, but I think said in the audio yet is the gone. The people were sent to East Legon. And you know, I think East Legon now over here incident near the ACM was it from Trazako lead to the motorway. And definitely no, East Legon I didn't see it. And to see a point for someone who saw my investigation after some into the BCB and a band of assassin and the corner of the air. A police for a more kutia a real cocaine, a band of Sanamansakai. Empress. Police statement in my bonds and say a yanokro. I was thank you. That is it. And point of correction also like mushishum. Oh, baby, and I say mugusu. Yeah. Into one mushishum. The woman say, men on, ya papa ya otiakonya kese so dampale ekufu doctor ekufu dampale IGP. Okay. Me bona basu de bia. Okay. Papa no boy juma o. Empress. Papa ni boy juma. Check. Papa IGP dampale. Oni Christian Tetenyo ho no. Deputy IGP. Okay. Tie the American deputy IGP. Okay. Nipa bi o wo case bia. I say police for enkele no no person would do bibi ensem fatan sa watsem enya kodu tetenyo ho no wo ene dampalewa on be solve am. Okay. On be solve ni ize e di amount me na me catch ro ena maame ba ko wo headquarters wo ya friend no madam Ebi Bachumasi Sapon or commissioner of police. Okay. Madam Ebi Bachumasi Sapon or commissioner of police. What some could do on wa? Empress Jai. Oh, Debbie. Yet is Sadia we on. Ya papa kufu dampale IGP. Obeju shim. If you say one side police if one kit when be hard. Yasi baby Yankupon and one and Pessy and Obron Sam to 20 Kobe ho. Okay. And that you may be a movie as a beer. Yes, baby as of our disciples 12. Now I could dinner no ye Judas.
Baby any part 12 be she be there is one Judas. All right. It's your one crofobia or what? Our question police service and I won't go police service in any more say. Our bra. A bidia kuma party say your papa tetenyo honu. Deputy IGP. Any your papa a kufu dam pale. A boy juma. Minimum power say my brother. Yes. And a nino Ejina head quite pon komo. Na onfa police adwuma ni agoro. Okay, odojuma no. What dojuma no? Wan suson sem fuson. An suson sem bone so. Ya papa kufu dan pale. Eti no babia ade ni si ya ne de yakoso bia on de no kore baba. Ba say we proceeding. Not 200 million. That's it. Sabi wujina obi ka. Sabi ani ya tibebre when your first time. Yes, it's that is so be to say be a prophet Kumchacha me to wa me ye public figure. Me yi yam kama dwen e wo kromu wa e wo system ni ade no. Ghana for any chile will be o kan okore. On to me set up pro to bibia near the atoso. As a police for so mu ye say ya o ka no the cocaine and we Republic of Penocor. Yes. Sadia no so ba any abaka any what Kumchacha any you say any in the car ye the cocaine and a soft woman na nipa no so a wotie no wajeju wawi. Abia na be say police ni na won pe wasem. Na botan kwa na police ni na wade wo adwenbon wasem ahye ni mu adwenbon woni tirim no na wade usaboro ada so wade wi na cocaine no what betu me dia show botum obetu me dia show seat ase okay na abo public na dey say wade ye nim gwase safu mu ena Kumchacha wonte etiwa media police for na moye ani police for na ya yesoma mo arrest mo kwa arrest obi mo kwachi obi mra na mo se nipa no tan kwa no kure bi a woka ne hu ahi ana wo sika na wo pesika bi ani afri ne ho se bi a wo doctor obu ne wo fele no o yele wo ma na djuma a wo ye no wo se sika wo etu be pe 200 million sa police for what sa nyame tuye be tuya moka ame nyame etua moka ma bronsam san di moka tuya e de amamo no munye hu ye na mo wie ye so be ye basa ama mo brebre mako meme si police service na da won ya wa police fu a esuro nyame nkasa a won di nyame suro aye adwuma e wo Ghana police service a won di protect o man no baako bi nso wo ma awo the same police service no e the police service ni je adi ngwase 200 million or charging 20,000 Ghana when dia so jisika no mo pesika no mo de bibi gu eni ase ni adi gu eni ase ni adi ya de ba to so sisi na se man bi ebre bi ogina ayi wo su wo baabi a ahyawefo no won man no kosa wo de ne car ana wo sa wo drive na ko na obi yes gina said ye tie bia wo to mi gina okay ana wo experience mo so a memi say kura mi nyina because me meko it man no de na office say wo yes gina no ada so woni mo no ana bibi kura na esu wo ne car no ana man ni gina say won so na ahyawefo ni go ya won so na ahyawefo ni sa ahyawefo no so no ba bi ongu no police fo ni bi o wa se e ka o ka so onko night patrol a robbers fo no hihye ba bi on be ba akwacheche won no on pe ba bi ahyawefo ni bi nso gina okay man ni gina ya na ahyawe ni ba akwa be gina man ka ho short and a full sleep when just one need in come 1 minute kure no na police car na as etwa man no car ho hia adanya o be fa shawe inti no let's go to office no so office dem ko ede me twam na me
obi yesi na mejina man ni bu ne ho fele na ho ye ni patitiri ya on kan on catch man say no for 10,000 mra 100 million yes man na 500 million wa may 10,000 on the never call office up etwa ni picture up publish no wa be fa ashawo ni that means when money ashawo for na share so on night patrol na bayama patrol na IGP se koye adwuma pa na numonyam a IGP kuta anybody mbo IGP bono ebi nka Ghana Police Service no wo de wo nko se tokrom nkoye adwuma Roberts fo onix no wo de wo aba abegina night patrol car mo de abegina ena mo de atem ho obi twam say connection obi twam na ahya we ni yes papa gina no gina okọ de kan won yes woni ni nkoma na won piepie wa be fa ahya we ni ye twa picture kra ye de wokọ once ya ene ye no eti mesi police fo ni bi suro nyame police fo ni bi di nyame suro na yi adwuma papa ene ya soja fo ni bi soja fo ni bebre customs bebre di nyame suro immigration fo fire service fo prison officers onyina bebre di nyame suro ni bi yi adwuma na ebi nso hihye mu a ondu onsu ban bonne no ese Ghana Police Service adwuma empress me das asemo ebi nso hihye mu omode omusu ban bonne no ese Ghana Police adwuma because we are a see man anye audio amfa mba botina we dey say wonam pa so you very careful because send e be ko ne say bia ha timemfo no so o maso be hye say 20,000 Ghana cedis amfa mba wo de ne be ko fa ko prison 15 years just ano catch 50 years in prison one ka so now the issue is cocaine nu wi na ya ne akutia wo mamu ano munya wo he that means one ka na mo ye hu adwuma na eno de munya cocaine say no kware dia eno de misa ye ni ga bi police headquarters ebre bi ye headquarters cocaine da office ade chi on ko fa akoko na adani nkonkonte se moti ya na buwa satam sana dan pale mai na ka dan pale wo ho pa ka we nkoso dabi man no dey discipline ene dan pale se o solo mai we dey so solo so George Kufu dan pale e se o solo so pa ena police for nsu bi jeje kwan ho a wonya hwe nyeyi omutibi ka se mu na mu sifrika nim o mbe search ka nim na wonya yi a se ensem hunu IGP se o ma na asifom no man ye hia wo mo a because say na be ko sopa de a ene de o haw ene be o man mu cocaine ni wi ye bambofo ena mumudi ye adwuma we de money adwuma papa we de last say ne fa so ye fa so de adwuma de nyame hira obi a e de ko kan no mutuni bi so ba o mampani ho no e de ye president say mampani fie betutwa ye nya ne next video okay na me hye da me twa anye life okora na me ba be short ni akasa fa ho kakra why okay papa nyame hira obi a na me hira won so o'clock na me hye obi biara pepe se na yete ne me kin na eye sika na pepe pita kota simo na offer o'clock makam